Junchir apostasía es comam Dios. Chi ilcha juhyul an Antiguo Testamento. Chi ilcha kapashjuj yulis tiempo al Nuevo Testamento. Yuhtolanan kukuywi mando junzan ochos anilechol chiheyil chahuhyul an Biblia yibantok apostasía. Hay chihilon kane comam Dios by Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 19 y versículo 20 shiashkala. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 19 al versículo 20. Ayep amsha chichayap sechialich o malisnap al shanmayal etash elep yinset chiao king ul a imineo yetok Alejandro kaitu masyut baep yuhtu mashwao ke biulqap Satanás yetwat chiyoh takne elep tolk am chihe chihal buchwal kaneh yin Dios. Ayet chihilon junshat osbani lehti esconop comam Dios yibanto junchijon apostasía lanampinas te jun chijon imineo yeto Alejandro. Ayet chikam hilonit setietal lanan yalon chamchech comam Dios. Apóstol Pablo, ellos taxiglibil, hochtaxiglibil, tola apóstol Pablo, chikanjab, bay Timoteo, masib en carta, bay Timoteo. Ayech kam kona un siglibil, yuhtsetietal, chial kanes comam Dios, yuhuinach ichon, imineo, kalhuinach ichon, yulch an Biblia ti kanes comam Dios. Con Alejandro. Ayech kam hab en versículo 19 shi ayep kam shachichaya sechialich o malisnapal. Con más anil es conop Dios, con más anil es huishta que shwanap ayich o malkunapal. A konapal chiyal ayonta tolyo setlana juneni. Ayek mo malkonapal chiala tawats lana juneni. Paltaech kam hab en setia tal chal chekbeh comam Dios apóstol Pablo como punto número 1 chihil kaiti kamsha chiao que kulin comam Dios siklibil falta de fe y ech kam hilon kapashok falta de aguante ante la persecución. Pues hosta sigli biliat mas uncha iglesia mas uncha. Y el yichun evangelio ti mansubu hoqeb creyente mas uhtela ekeb. Aichilon seyet al chial qanes comam Dios by Judas 8 y Judas 11 sheashkatila. Ashaeb ay koshol titinani ak al yop taqil chil nao taneheb yuhtu shankam shanchip ektok pae shol kam yelap noh yik becham haha wil yul sateb tok al chipuchu hebin hunsan tol kaumi man yelap noh paisatkan. Ayechi hilon versículo 11 shiashkatila. Kawal ok balkule yuhtul lahan wal tsechi beibal neheb ashkat set mas beibal nakain yuhkal tumin shanchi yut baib ashka yut nak ba balam ashka yut nak ba kore tol ak bil kamok yuh tol yak lehnak owal yetok Dios kakal kapasto yun yak lay kameb yuh istenum takil. Ayech kam hab ini eswishta keshwanap
Hay makcheliet un tiempo al ti, pues, chiyil y obra con mam Dios con los tiempo al, bueno, es que en caso, y mineo y to Alejandro, y es que hay un tiempo al baita la hay makchel chiyil y obra con mam Dios con los tiempo al después. Como que chilahu y chial, machilahu watch, y letos, chipejon cano. Porque hay cam hilon kaiti, hay ejemplo, hay Judas, yukal tuminche. Machina y makchel tol. Si octanan yin obra, bueno, awalin obra tip o juigualin tumin. Tal vez hay makchilon junoj makchel, junoj chekbeh Dios, junoj makchel tol ayokin obra comam Dios, cosa choxa tumin, no, choxa veo mal. Asha chilo shink ampas tumin yin shin chicole buchuach pasca, no, chimelso can hunel ra. Pero ahuntik am chichakul comam Dios. Ayech kam hilon setiet al chial aneh comam Dios ti. Mano je hal si ahok, mano je jaun kapkulal, mano je ko buchua ahok, mano je halon komon aneh. Yin setiet al yet comam Dios yutol awal choche comam Dios tu kautek anchut haukin kokul siglibil. Yutula Echirun Kane comam Dios by segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 y versículo 3 Shikane comam Dios ashkati segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 y versículo 3 Shashkala Ae wet Israel aliet paisha ae matzach yalok bachech behoch Dios akalak apashkoshol ae boch yalok ba meshtolal Kashin ewan takilo ya con kuy la ilecti kuy bej kosol yet watch ayono con etash el yuge kawal kam yelap no chamha hawilu satep tu paltati paswal acham mashkam yuh toholoch isiop takile yutu munik al chiyete jebiban ay man o ay kan elepyin hunel neh versículo 3 yuh pek al tumin Shan watchak a los yutialo neblekti al kaneh ayesh aton hunsan kaneh tol yulk al yete masnaon ahe palta pai shatash pei kulnebile yuh Dios yuh tu yo walil okai kan ele in hunel neh maje kokolon kobabay hun kai banilal tu Eshwishtak eshwanap aish kam konaon siglibil setiet al chial kaneh comam Dios Shiwil makchel chipohilba shiwil makchel chi kapulne el juno aneh Dios tol abil o king uli tol ayon creyente onti pues hay un contrato hay un voto hay un setiet al shayet comam Dios y escuchado Jesucristo en copishan falta luego hay bech jabial le ashkati no ama watch elep nakti ma ato wa kaiti watch kaiti si tish tawalti apas baiti sing ama ako mam Dios amchioche junto masin shashkati chankulep nakti chankulep shi epshalti epchamti atawa kaiti si aiko tumina kaichele ojina kaiti ay beo mal hasta ahí ves jabial la shashkati ek ante geto amchach okil kela leo ken kela ko kachuk beo mal eswishta keshwana aish kam hab en setia tal chal tram biblia ti ach en tumin yuspek al tumin ay makchel chipek kan is creyente al chipek kan yobra comam Dios palta awal setia tal chal tram biblia ti tol kamo kharchi kap kulal tol kautek an kal chuto kut ko bako satak yechum beito hin wachilal Ahí chilun setia tal chial en Biblia. Abay primera de Juan capítulo 2. Shikhanes comam Dios ashkati. Bay versículo 18 y versículo 19. Shashkala primera de Juan capítulo 2 versículo 18 y 19. Eshkam kul nebelbuch. Lahub shakal tiempo ayonekti. Mashkabestol ainach akulin Cristo.
ochosa banak atinani shiwil shaib ahkulin Cristo mayal chosa ba yutushan hohtaksha tol lahupsha tiempo ayonekti ako sol mas el eb ahkulin Cristo yutol mankal het biokuba yutol mankal ta het bioke inalo ta kawal het bieb tokal ta mimas ay hetok palta mas elep yetwa chicheklo elotol mankal ta het bioke escucha que suena tejañinko vida o jaya hilal tejañinko vida o hay problema tejañinko vida o hay cusculal tejañinko vida o hay tagil falta hace choches con mam Dios ashkachal Apocalipsis capítulo 2 shi tek an kalcheyute ba masanta kalkanich falta ay makchel ma jala chisom chahna bal yutumin chisom chahna yuhya ilal ay makchel yuhya ilal pues tejan yel ton shin tejan yel kalta tejan yel chal nakti jush takta wal nakhla kan Biblia eswet creyente ala un tiempo baita la onekti kauyop yili siklibil a un tiempo baita al kahanonti waliel shiwil lekti mestol shiw makchel chilaka Biblia shiw makchel tol chiahun kuiban ilyaloni palta kaukeshan siglibil ay makchel chiyal qane ko mamyo siglibil yaloni palta ab ay spishan no na yuhyop tagil ashkata chal cham Biblia bay Timoteo shi aeb chokilo malohiet Dios shi wacho jabiel qane hine wacho jabey bale wacho jabey ebieto hiet bi eto huninal wacho jab iqem jabeb unintu baye mano ja uke mano jeb junne jabiet bebi shiwil seti del chal Timoteo primera de Timoteo capítulo 3 chiale lukap no shina junyet ko mam Dios ti jun ko creyente alti es que choches keshcha habei bal choches chabech kan seti tal man wacho tu palta maje ayach in yop tagil kash ayach pashinyet ko mam Dios majet il tajak abiut seti man wacho kash jamir un obra ko mam Dios. De repente yo juntan a desorden, yo juntan setiet al tucas, chastenchen la iglesia, ma chastenchen yo consejo local. Mata o mancha somcha el anabal mancha kabashahakul. Porque es camgiloni los que abandonan voluntariamente la congregación cristiana se convierten en parte integrante del anticristo. Hay makchel chiberkan es creyente al chiberkan obra, chiberkan mullah Dios. Kachocha paita chikatoka no a junto kam chitzalo komam Dios yetojes wishtakesh wana tejan ayesh eyohtak sigli tsetilik vida tsetietal chihaikin ko vida junjunon palta hohtak sigli bil a un contrato yetos komam Dios es wishtakesh wana yetos Cristo mas hakoti abay Cristo mas hakoti manaj yetos het animail tiwale yohtak hay templo, a veces hay cusculal, sol consejo local, sol obra con mam Dios, a veces hay cusculal. Palta mancha judes koba ashka yutnach ba Imineo, ashka yutnach ba Alejandro, palta ayon jaech okokul yin aneh con mam Dios sigle bil. Escucha que suena. Ta ay shetin tiempo alti y han som chajena bal man wota setiuch, palta ay she yohtak setiuch. Ayan chota no awal pensar jabok awal analizar janik watch mi mayo mejor il de jaba il de koba kobej o kobayuk ab komam Dios sigli bil yo no habshin o conchalo ko rato yu taish ay ilal o conchalo ko rato yu taish kabasha hekul watch hichan yutek kukulin Cristo Jesús chalo wanek mamin y la bili un mundo baita la ayonekti. A un mundo te achko Dios al shiwil makchelan en yahkan chi el kan besanak atan chi el kan besanin akau kui banileh asha yin beyo malyuli bang enal chakan okisnabal asha yin yop takil ayuli bang enal shtokan isnabal achko Dios alta ay na wishtak ay shwanap ay okinna ay la lietum bertichi alone zeta yuk kayutimba
Kashnao bakul maminis yop takil kashmel sohulak ab ten nabalin kana ay mi pasmak chelsin tol nahat ayla katan kamtu chachainis pishan kamtu chicha Jesucristo pero yetum bekti mamin kawal chnacha elak anehyu hak apas puerta el pishan y chachainis pishan yuh wal Dios chonay kanohan asatak yuh hanta heba kono tay mamin ihan shay hunok kap kulal hunok som kulal bil kulal kalsetal mangwach ohinis inal yuh setietal aygiban kolwahan yeto yinbi Jesucristo chonrali amén y amén.